салому дуруди бепоён ба кулли мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз, ба кулли мардуми ғариб, мардуми муҳоҷир, мардуми мусофир, мардуме ки берун аз кишвар аст, саломи худро ба шумо мерасонам. ҳозир мо як наворе карданем дар бораи дарахтҳои мевадиҳанда, чӣ тавре ки ба мо занг мезананд, мепурсанд, мо чени фаҳмишмон, чени донишмон, чени таҷрибамон ба бародарои қанд мефаҳмонем. ман ҳамин дарахти гелос инро албатта боғпарварову одамое ки дар ин соҳа мутахассисанд, ман ба ваё ягон вай надорам, ягон мисол гапҳои зиёдӣ гуфтаниам нестам. ман ай таҷрибаи кори худам гап мезанам. ҳар чанд ки шумо факту далелу вай қати гап мезанен, ман факту далелу ҳуҷҷати ман айрӯи таҷриба аст. бародарони қанда, мана дарахти гелос ҳозир оё биягумсро дода мешавад ё намешавад, оё фоида дорад ё надорад, ман ба шумо камтар маълумот метавонам. биягумсро албатта шумо медонед чия, чӣ қадар микро макро элементҳо дорад, чӣ қадар ба замин фоида дорад, яъне хӯроки замин аст, яъне хлеби замин аст. инро борҳо ба шумо такрор кардам ки кирми калифорния истеҳсол мекунад инро. хоб мана дарахти гелос ба таваҷҷӯҳи шумо як чӣ мефаҳмонам ки бародарони қандам, мана ҳаминҷа аҳамият битен. ҳозир ман баргоро мечинам, мана шумо аҳамият битен ки ман баргоро барои чӣ мечинам, барои ки шумо бин ягон моҳ пас ён мерезам. инҷода чия? ман инҷода бия ичликам бишот. ан инҷода чия? навдаҳо, навчаҳако, пумчаҳако, гулҳое ки пумчаҳакое ки аввали фасли баҳор, мана инҷа нишоте. аввали фасли баҳор мана инҷада мебуроянд. ақибтар ги чӣ хеле кардӣ? ан инҷа мебуроянд. ан пумчаҳако вай мешан мебуроянд. аввал нигаҳ мекунӣ ки ҳами гелос гул мекунад, ба барг мекунад. ҳами гулҳои баҳория имҷи гулҳои баҳория инҷада ҳозир тайёрӣ дидаистанд. инҳо мерезанд. ман пумчаҳако уже ҷо гирифта. айтирамо ҳами пумчаҳако айтирамо тайёрира дида истоданд. гап сари он меравад ки бояд ҳами дарахти мевадиҳанда айтирамо ба фасли баҳор тайёриша бинад. бародарони қандум, ин фикри манай, фикри таҷрибаи манай ки аввали баҳор аввал ҳамино гулкунира сар мекунанд. агар мо биягумусо барвақттар тием, як хело мегӯянд ки зимистон ё ки тирамо вақти хазонрез, охи ин уже тайёр шудааст. ҳарчи барвақттар бояд мо иро битем. ақаллан шумо як ов ду ов мемонен, ина бояд битен ҳами вай ки озуқа дар решаи ин шишта камутум мисол питатса кина. баъде ки хунукӣ мешавад, хазонрез мешавад, ови танаи поён мехама, ҳама таи поён мехама, ҳамун реша фақат мӯътадил шуда кор карда местава, ба боло ва наметиҳад. шираву шарбата ба боло наметиҳад. бародарони қандам, ҳозир мана ин биягумсай, хоб мана ба решеда, мана ин биягумси алло сифат, мана боз ҳам ба шумо такрор мекунам, биягумси алло сифат. мана инҷаро мо кандем як ваҷав, ай дарахти мевадиҳанда як ваҷав мондем, ин тараф як ваҷав кандем. мана аҳамияти реша, мана решако, мана мисол истинода решако ҳастанд. биягумсро чӣ тавр метем? биягумсро мисол ана хел мегирем, мана мерезем. рехтем, биягумсро мана рехтем. хоб рехтем. кедмана биёр. мана биягумсро рехтем. гирд биягумсро рехтем. мана ҳамҷашда вай кунам. майдаки хока бизан майдаки ҷада брез майдаки о ана биё майдаки ҷада майдаки ана хока брез хока либес хока мисол ана хел мерезем, мана хока рехтем куругавой бо ҳами биягумсро бо мерезем. бача бигит биягумсро рехтам бигирча вай кунам. брез поли гидирча брез ана ки бародарони қандам куругавой брез
همین یک درخت مثال میوه دهنده که هست، یک درخت میوه دهنده که هست، همین سطل 10 لیتر تنوک بریزم خیلی تنوک بریز 10 لیتر همین سطل 20 سومون میشوه 20 سومون میشوه و خیلی نخواهم درخت 20 سومون جلد کنه 20 سومون بیاگوموس بریز تمامی میکرو ماکرو المنتو داره بتیش حاضر بتیش همین حاضر برگ داره همین برگ داره حاضر برده بتیمره بس بچه جون اوس پارتو خوک مایده که بریز اوس پارتو خوک مایده که بریز همین حاضر برگ بتیش آبمون همین کمتر شیره و شربتی داره در رشه این جمع شوه کمتر میکشه میبره همین پومچاکو ممکن ذخیره بهاریشه همین تیرمات کشیده بگیره برادران قندم این یگان مشکلی نداره این همی ترس خطی رختی یک بریز آنه باید که باب خیلی که مرا گوش کن خوک پرتو خوک پرتو بیا همیشه کشم نشون تیم شبا میکنی بیا چی بیا باید بیا نه بیا گونسا بیا همی کشم نشون تیم بیا آنه که یک قواد رختیم یک قواد خوک با یک قواد میریزیم خوک بریز بچه جون خوک بریز با آنه خوک میریزیم خوک چیز بیاگون سمیریزیم خوک بریز کشم خوک کش خوب خوک کش با مثال بیاگون سا با میریزیم بیاگون سا با میریزیم انا با خوک کش خلاصه کرده گویم گابنا چمی انا خلاصه کرده گویم برادران قندم ژلد نکنین این چیزهای تجربوی این چیزها نه به تاجیکستان عزیزی ما اومده ازبکستان دیگه دولت ها بسیار به استفاده برده هستن ما نه تجربه کردیم ای دیر نمونیم اقلا بازم تکرار میشه یک نهال میوه دهنده دا شما فقط 20 سومان دا بیاگوموس بریزین دلی پر قطی بریزین بعد رزولتات چه میفهمین خب برادران قندم چی گفتنی هستیم دیگه به شما بسیار با ما زنگ بزنید من که توصیه دادم در عمل ما شما رو نشون داده هستم شما بینن همیرا یک چیز گفتنی هستم که با اول ما بود برای هم دستی ما شما پرسان میشین بابا دست چو کرده بسیار کنجکاوان بسیار تماشابینای من کنجکاوان نمیدونم ایروی مهر و محبت نسبت به مسافر نسبت به همین آدم کلانسال دارن که میپرسن وقتی که من عصبی شده گام میزنم حتی وایو میگن بابا جان تو عصبی شدی دینا ویدیو دا عصبی شدی انا ما بودو کسال نشیده باشی تو این درجه دلسوزی میکنن تو این درجه یک گرمک دست میدم میگن کمی گرمک شه دست ما هیچ چیزی نیست ما دینا بیارکتور رو آوردم یک 3 ساعت سیم بلوک آوردم خیلی عرقولو گرفتم کشیدم بیارکتور رو راست کردم همین دست کمتر در کرد های بای دخترشم اومد گفت که دادا جان گفت وای میشه دستت گفت درمان شده یا تخم گیری با چی خیلی تخم گرفت شکیت وای مولید وای کرد گفت که دادا جان پگاوش کو با ما خیلی بعد زنگ تلفنی شد با ما با این کارو مشغول شدم برادران قندمن خداوندا عمرکاتون درست تنتون صحت مغزتون سالم خوشیای زندگی نصیب روزیتون بگردونه خداوندا غریبا چقدر شما با ما مهر و محبت دارین چقدر تلفن میکنین چقدر میبینن که کارو میکنیم ما بیام ما همکاری میکنیم قطعی همه شما ما همکاری میکنم یک خیلی میگن که بابا جان شما من رنگ بابا مرا مثال نبیره میگیری مرا مثال فرزند میگی همه شما کلانات همسالای ما با من برادرن ایما کلانات زنها مادرن از همه مایده خواهرن از مایده ترین با من فرزندن اون مایده با من نبیرن این را ما در نزد شما و در نزد خدای تعالی گام میزنم ما همتون رو مهر و محبت دارم خدا عمری دراز تنی سعادت مغزی سالم خوشی های زندگی را نصیب روزی همه ما و شما بگردانه خداوندا تاجیکستان عزیز ما را دائم سرسبز و خرم باغ چقدر باغ شود چقدر سبزی خرمی شود چقدر دوستی و برادری و گپا بسیار زنده و سربلند و آباد باشین برادران قندمن جوانان محترم نوسای جان باباش زنده و سربلند و آباد باشین